Ja siin on jätkumas eksperimendi 6. päev, mis on küll tegelikult 5. esimene osa, mis on muidugi ka järjekordselt väga igav. Mökutan siin palju ringi, räägin juttu, räägin ka inimestega juttu. Üldiselt ma nagu mäletan, et juba siis läks juba libedamalt, eriti kui sa veel mingeid kohti sa tead. Muidugi on see kõik on väga igav, aga ma teen muidugi seda videot kõik ise endale ja ajaloo jaoks. And in here, starting like it's 6 delivery days and experiment as it's a courier and it's a first part. And of course, it's a very boring, but it's made it to myself, to a history. And in here, something, it's some right, it's being it's like it's a better and it's a faster and found with places, but not always. And in here, I'm talking with people too. I'm like that, it's always. И здесь продолжается у нас 6-й день первой части этого курьерства, эксперимент, операция Б. И, некоторые места пойдут уже лучше, если ты знаешь какие-то места уже, и не надо по карте искать. Конечно, это очень скучно, болтаю здесь очень много слишком, и людьми болтаю, и где-то там, вот странно, это в некоторых местах там 41 евро, или тут показывает и 43. Может быть, там это чаевые перешли тоже. И, конечно, это все это очень скучно, но я все-таки сделаю эти видео первично для себя, чтобы для истории, потом как-нибудь это, не знаю когда, но может быть даже смотреть. Вот так и первый час уходит как-то разговорах такое. Niisiis, kätte on jõudnud 30. juuni, kell sai täpselt minu kell sai 10. Ja ma mõtlen, mitmes päev see meil täna siis nüüd eksperimendipäev on. Nii, see on 22, 25, 26, 27, 28. See oleks tegelikult nagu 6. päev, aga tegelikult on 5. Ütleme niiviisi, sellepärast, et ühel päeval sai ainult sõidetud üks reis, nii et seda kurat hääl ei tule lahti, nagu ikka hommikul. Et seda ma nagu, nii see luku laadisin täna täis või tähendab eile õhtul, kuigi ta tegelikult ei vajanud üldse laadimist, nii. Ja paneme käima juba Bolti, siis niiviisi. Ja mis nad siin ütlevad, mingid koefitsienti ka või? 1,0. Nii, ja paneme siis selle käima. Ja teeme siis nii, et ütleme niiviisi, et minu plaan oleks sõita 9 sõitu. 9 sõiduga ma olen kindlalt garanteerinud 18 eurot, 18 miinus 22% on 14 eurot, see on nagu töötu abiraha päevane suurus. Ma lihtsalt niiviisi arvestan umbes. Et see oleks nagu siis selline asi. Tartu linn, tuul on, öösel oli udu, kusjuures õhtul oli 15 kraadi sooja. Praegu kui välja tulin meteofüüsik.ee näitas 10,8 ja mingisugune kerge ja öösel oli paks udu. Ja vaatame seda algkilometraaži näitu ka. Kuigi see vahepeal vist muutunud ei ole, nii algkilometraaži näit, ma ei tea, kui seda näha on 4097. Nii, jääb mürin korraks järele, siis ma ütlen uuesti. Nii, algkilometraaži näit on 4097. Kurat, ühelt poolt tuleb prügiauto. Täna on meil see kollaste kilekottide päev. Хочу один вещь показать русским. У нас сортируется всякие барахло дома.
И вот видно, что желтые мешки вот у нас перед домом. А этот мусор, не совсем мусор, этот пластиковый мусор, но он чистый. Но если какой-то там картофельный салат был в пакете, то их надо промыть, сушить и туда поставить, и этот пойдет этот переобработку. Это просто так было. Так колос не выходит никак. Вообще-то поставим сегодня лампочку мигать сюда. Вообще-то у нас есть такая странная лампочка здесь спереди. Tegelikult mul on üks selline veider lambikene siin ees. Paneme selle vilkuma. Итак, у нас такая странная лампочка здесь спереди. Поставим. Этого сегодня мигать. А как он мигает? Посмотрим спереди. And I have it's a strange light again from China and AliExpress. Today maybe it's blinking. It's in the night it's a fog. All right, I'm talking about it after that when I'm talking in Estonian. Так. Kaamera nii looviti, et я знаю. Kaamera tegelikult ei püüa seda vilkumist kinni. Ja 1,0 näitab koefitsienti meil siin. Ja kell sai 10. Lihtsalt varem ei ole mõtet välja minna. Pitsad alles hakkavad tööle alles kell 11. Ma sain nüüd aru, ega ma ka muidu ei teadnud ja igasugused asjad. Hesburger on nagu ainukene, kes hakkab kell 9 hakkab pihta. Итак, так я уже по-эстонски знаю, сколько этот пробег был. Так. Ага, тут тоже видно было желтые мешки. Вот здесь тоже желтый мешок. И этот пластмассовыми отходами. И сегодня уборка этих у нашего участка города. Тут разделено по календарному, так, в каждом участке, регионе, у всех по-разному. Ну, здесь мы тоже видим уже желтый мешок. Или даже два. Ну, то такое. Ну, да. Сперва, да, этот было, да, тут тоже еще мешки. Сперва этот было, по-моему, 2 года было бесплатно. А с 24-го, по-моему, сделали платным. Но все равно люди уже привыкли с этим, да. Но вот здесь тоже желтые мешки. Öösel oli paks udu, eile oli küll veel isegi õhtuni oli vihma sadas kogu eilne päeva ja oli paks udu, ma näen, et praegugi siin mul mingid veepiisad aeg-ajalt või mingi sellised nagu udu, aga lubati, et osaliselt tuleb isegi päikene välja, ma vaatasin Ventuskaid ja isegi, et temperatuur tõuseb isegi veel 19 kraadini. Kust kohast see 19 kraadi küll tuleb täna? Nii, see paremale ei taha keerata, ei taha. Так, все, нам открывается дорога. Ja sõidame aeglaselt ja rahulikult edasi ja ma räägin ka, kuhu me sõidame. 10,9 kraadi udu oli öösel ja õhtul oli küll 15 kraadi, aga see kõik on kuhugi kõik kadunud. Et ikkagi jahe on, ma panin küll õhukese dressi pluusi selga, arvestades sellega, et, no, et temperatuur nagu päeval tõuseb. Ja kui on linna vahel ikkagi sellised väiksemad otsad, siis ei ole hullu, ütleme nõnda.
kurat, kas peegel näitab mul liiga palju selja taha või ma kohe vaatan. Kohe jõuame otse sirge peale. Ei ole hullu, väga hea. Ja ma tahaks ikkagi nagu korraliku 7 päeva teha sõitu ja siis vaadata seda kokkuvõtet, et mis see tulla võiks. Nagu 7 päeva. Et üks päev ma tegin ainult ühe sõidu, sellepärast, et vihma hakkas sadama, et ma seda ei arvestaks 1 päevaks. No olgu, video on praegu pooleli, 3. osa on vaja teha. See on siis 25. mai. Ta tuleb vist veidralt pikk tuleb, sellepärast, et ei suuda täpselt nende failidega seal arvestada. Faili pikkustega ja asjadega, aga no vaatab, nii. Ja ma sõidan teadlikult, mitte üldse isegi mitte kesklinna, vaid ma sõidan Võru-Aardla nurgale, seal, kus on Faster Skier toidukoht. Sellepärast, et ta on juba tegelikult kell 7 lahti. Et iseenesest üks päev, kui ma siin vist viimane kord sõitsin, millest veel videosid ei ole, mulle hakkas veerema sealt Fastersist, tuligi tellimusi tuli ja ma nägin ka, et igasugused toiduvedajad, igasuguste siniste ja roheliste, rohkem küll autovedajad, sellepärast, et kõik olid nende väikeste käekottidega või nagu käe otsas, kuhu sisse saad kassi koera panna või nagu kassimaja, ütleme selline või väikse koera maja, selline kott on. Selline, et autovedajad kasutavad selliseid kotte, sest et sinna mahuvad kõik ilusti põhja peale lapikult pitsad mahuvad ära ja muud asjad saab näpu otsa võtta ja istme peale panna, nii et nagu nendel ei ole sellega probleemi, et neil ei ole vaja seda 4-kandilist kirstu vaja selja peale toppida. Ja nüüd sõidamegi siis mööda mis ta on siis Valga ja selle Petseri raudteäärse talapidi, midagi siin möllavad, siin on liipreid toodud, huvitav, mida nad siia juurde ehitavad. Peaks vaatama. Nii, tuleb välja, et need elektrirongid ei hakka veel nii pea sõitma. Alles enne mingi 25. aastat ei hakka siin mingi elektrirong ei hakka tiirlema veel. No ja see selleks. Nii, vilgub veel. Ainuke asi on see, et äkki vilkumise režiimi me saame aeglasemaks panna, pärast vaatame. Ja mul ei ole aimugi, kui kaua see aku vastu peab, vaatamegi täna, siis ütleme, et 10 on alates see hakanud siis siin vilkuma umbes, laias laastus. Et siis vaatame, kui me märkame seda, nii, aga siin mulle tulevad küll veepiisad tulevad näkku, nagu tuleks selline kerge, nagu selline uduviht tuleks. No näed, inimesed vaatavad kella, et kell on 10 saanud, et nii, ja nüüd on selline küll vastik selline Tamme staadioni pealt tulevad hääled, valjuhääldi hääled tulevad. Aga seda ei pidanud enam tulema, see kõik pidi juba läbi olema, seda vihma või seda udu peent vihma, seda ei tohi enam olla ju. See kõik pidi olema otsa lõppenud juba selleks ajaks. Kus kuradi see tuleb? Ja sealt oligi niiviisi, et tegelikult, et Fastersist tiksus natukene suuremad summad kui 2. Tähendab, seda ei olnud küll palju, mingi 2.34 ja 2.37 ja aga põhimõtteliselt 3 Fastersi sõiduga teeb sama välja nagu kesklinnas 4 Hesburgeri sõidukest. Ma niiviisi laias laastus ütlen, mitte, et ma nüüd siin kalkuleeriksin igat kopikat siin taga kalkuleeriksin, et see ei olegi mulle tähtis ju otseselt iseenesest, aga tahaks hoida ennast vähemalt siis nagu selle
nagu siis selle nagu töötu abiraha taseme peal, 14 eurot siis nagu neto kätte. No vaatame. Et kas me saame selle. Noh, ma arvan, et mingi 9 sõitu me leiame siit küll kokku, ma arvan niiviisi. Et ei tohiks olla vast väga suur probleem sellega, isegi kui ma siit midagi ei õngitse välja või ei näkka midagi siit kandis selle Fastersi ümbrusest. Siin on veel tegelikult tuleb välja igasuguseid asju, mis tegelikult mis siin tegelikult kõik äritsevad nende asjadega. Aga läbi surnuaia sai ka otse sõita, aga ma vaatasin, ma tean, et saab, aga ma ei tea kuidagi nagu. Raadi surnuajal on ametlikult tehtud jalgrattatee, et sealt on, sealt nagu on nagu selline, nii, külm on, jahe on. Sõidame ainult 18 kilomeetrit tunnis, sest tõesti hakkab jahe hakkab. Et vaatame seda asja, et mis siin täna õnnestub. Nii. Huvitav, kas kaart ennast uuendas ka või? Vaat nüüd alles hakkab kaart alles ennast uuendama alles. Kurat, võtaks, et kus ma olen. On tõpra näod reis. Kas mul mobiilne internet on üldse sees? Вот ma vaatan. Так, я смотрю, мобильный интернет у меня вообще включен или нет? Есть. GPS тоже есть. GPS не обновлялся в карте, и он мне еще показывал дома. Я тоже начинал смотреть, это вроде как улицы, какие раньше были, так они и были. Хотя мобильный интернет есть, GPS работает, у нас не заглушат ничего, если Путин страна не заглушит. Тут было в 2024 году осенью было, что Путин страна заглушил GPS так много, что даже у нас таксисты, курьеры, так отсюда вообще-то прямо тоже можно как-то ехать. Но я не буду там искать приключения на свою задницу. Поедем здесь немножко потихоньку налево по пешеходной. And today it's 30 May 2025. City of Tartu, Estonia, 58 degrees in the north, 26 degrees of the east, and it's today it's a 6 experimental courier delivery day. But in one day I made only one delivery ride, and I want to not count it to that. Let's see, it's like it's 5 delivery days. And I'm riding absolutely not in the central city. No. But in here it's a quick eating place, Fasters. The word is a Fasters, says that is a fast. And I was kept in one day from here. It's many orders, and they cost it a little more than from a central city. All right, I am riding to here. It's a nearby little standing in here and waiting, and the Fasters is opening in the 7 a.m. in the morning. Now the clock is at 10:18 a.m.
if I was in the home, in the yard, or in the garden, it was exactly 10 a.m. and we little is stopping, turning a light, and it's now, and the fasters are front of here. It's and we seeing we have it's Tartu Preverly, I don't know, it's we can hide in here, it's a little, and it's waiting. Maybe from here it's from fasters it comes the orders. Vilgupaev самalt ka. Так, помедленнее тоже мигает. Отлично, вот этого и сделаем. А то как едем, как какой-то милиция здесь. And in here is a fasters, and we're covering in here. It's like it's a fog rain or rain fog. But today is a promised. The fever report I'm seeing, it's a fever map, how it's moving rain clouds and how it's moving clouds, and what temperature is being, how it's the temperature is changing. No, I'm talking by Celsius temperature. And for all that rain clouds moving to the Putin land over the Lake Peipsius or Lake Peipsi. But it's very strange, but I'm still feeling it's like it's a small, like it's a fog rain it was. And I'm especially, yes, it's right to here. In here it's a little more was it's a prices. All right, now it's at 10:20. Maybe we're waiting. I have it's a lot of time, and we're waiting in here. Maybe it's 10 minutes, not more. After that, we're starting to ride by Võru Street to the central city. No, I can ride by another way. It's a little where is the traffic? It's little less. No, all right, we're seeing it. And maybe it's all right. Now it looks like it's let's moving the map, and after that we okay. All right. And what I want today, and again I want to get 18 euro in brutto. It means it's minus 22% invoice tax. It's being like it's a netto for me. It's like it's 14 euro, and it's equivalent in money what's getting real unemployment. And I want to get that it's too. All right. And for that I need to make, if I think it's we need to make it's like it's 9 delivery rides. All right, I'm it's waiting in here, and after that I'm riding to a central city, and of course we get today it's not problem to get the 9 delivery rides and 18 euros. If it's a little more, not bad. All right. Итак, сегодня
У нас 30 мая 2025 год, Эстония, город Тарту, 58 градусов север, 26 градусов восток. И вчера, 29-й, было очень дождливо, очень много дождя было, сильные дожди были. Сегодня ночью прекратились. Вчера было 15-16 градусов, а сейчас было 10. 10 и немножко меньше 11. 10 и 9, по Цельсию. Но прогнозы, я смотрел эту карту, как двигаются эта Вентуска и как двигаются все эти облака. И вообще облака, дождевое облака, все. И все это дождевое облако уйдут через Чудское озеро Путин сторону. Как раз это Новгород, Ктов, Луга, Псков. Вроде так Новгород, там Вологда, на этот сторону такое. И там даже грозы такие, там видно, что есть. Но там теплее было. Вчера я тоже смотрел, что эти края за Чудским озером, там теплее было. Но сегодня я уже рассчитал, вроде показал, что должен быть уже какой-то тут 13-14 градусов. А какой-то тут еще 10, этот, конечно, прохладно. Но не очень большой ветер, но все-таки оно и есть. По веткам немножко видно, что они двигаются. Утром я раньше смотрел на яблонник, эти ветви двигались даже поактивнее, чем эти здесь у березов. Но посмотрим. Когда я ехал, ночью еще был очень сильный туман. После дождя начинался я только 2 часа где-то спать ляг. Занимался этим последним видео, что я сделал, второй часть. Второй день, вторая часть. Я хотел узнать там сколько, он этот YouTube сам конвертирует вперед время, наверное, там на 4К у меня. И я хотел знать, там попадет ли одно место, там музыка там была там на видео, попадет ли авторские права там или нет. Вообще не заметил. Вообще-то да, довольно долго чекинг, контролировал или так, что я тоже смотрел на этот и думал, неужели будет под авторским правам и все. Но не попал. И пошел ночью спать и посмотрел, что же такое есть там на улице, что фонариков вроде не видно. И такой сильный густой туман был. И теперь тоже показывало, что влажность действительно 100%. 100%. Да. И я сегодня ехал сюда, здесь это было место, это называлось Фастерс. Еще поворачиваемся туда. Вот тут видно Фастерс. И я здесь, по-моему, в 28-м 2 раза или даже 3 раза сюда меня гоняли. Я здесь немножко крутился этот день. Это было, значит, какой этот день было? Среда. И оказывается, здесь немножко подороже эти заказы, дают. Потратить сколько время хочешь, не 2 евро, а 2,37. Это, конечно, мелочь, но за 3 ездки отсюда Фастерс можно получить столько же, сколько же из центра города откуда-то выехать. Приблизительно такое. И моя норматива сегодня опять получать брутто 18 евро хотя бы. И это значит, что минус 22% доходный налог для государства. На мне попадет нетто 14 евро. Тот же уровень, что дают эстонскому безработному. Вот так. Я думаю, что здесь 10 минут подожду. Сейчас уже еще немножко надо подождать. Я сейчас камеру вырублю. Так, сэкономим аккумулятор и ждем, может быть, отсюда Фастерс начинается работать уже 7 часов.
Вот чего я рассчитал, что уже здесь, может быть, уже заказы придут. Ну, пока я здесь рядом сижу, а ничего не приходит. И автокурьеры сюда приедут, я бы вроде их видал бы. А здесь вроде никого не было. Но я не знаю, там перед дома тоже можно ходить, еще с другой стороны. Но я не буду тут какой-то тут смотреть и рассчитать, о, вот курьер пришел, а мне ничего. Нет, мне это не важно. Так, вырубаем сейчас. Nii, mul oli jutuajamine selle politseinikuga siin, nad pidasid, üks oli naine ja nad pidasid siin mingi auto siia kinni. Ja ma ei tea, mida nad seal õiendasid tema ümber. Aga ma sain selle politseinikuga rääkida, ta ütles, et isegi teda võib filmida, et kuna ta on nagu nii ametiisik, vaata niiviisi ütles mulle, siis ja ma küsisin, et kuivõrd teevad nad seda välja, kui me sõidame näiteks ütleme 26-27 kilomeetrit tunnis. Siis ta ütles, et ei tee. Et kui sa sõidad sellega 70 ja 60 kilomeetrit või 80 kilomeetrit tunnis, nagu mõned tõukeratastega sõidavad, siis nad hakkavad küüdma. Noh, mida on hea teada. Tahtsin selle vilkuma panna ette siia. Так, хотел поставить этот, мигать забыл этот. Оказывается, мигает и помедленнее тоже. О, мигает помедленнее. И вот я здесь этим полицейским говорил, что они здесь тормозили какую-то машину сюда. И там женщина полицейская или полицейский. Мужской и женский род у нас не существует на эстонском. Я не определяюсь точно. И я спрашивал, начинают ли поймать этих велосипедов, которые едут, например, там 26-27. Он говорит, нет, они не будут их поймать. Так. Что если ты уже 80 едешь, тогда да. Ну, не будем злоупотреблять этот. Едем, значит, где-то около будущем едем там 27-28, чтобы действительно ехать побыстрее. Так, я хочу через дорогу попасть. И вот использую вот этот моментик, что пешеходы здесь. Ну вот. Этот хорошо знает. Он говорит, я говорю, что у меня камера не работает, что можно свободно говорить. А он говорит, нет, свободно можно меня снять, потому что я не как сейчас не частное лицо, а как это официальное, как на службе. Так что его можно было бы снять. Но я не начинал специально этого сделать, чтобы включать на его виду, там это тоже было бы странно такое. И вот так. Что это значит, что мы можем немножко побыстрее ехать иногда. Неплохо знать. Так, тут до сих пор еще что-то тут у них тут не тот. Ага. Скоро я поворачиваю направо по маленьким улицам, покатаюсь. Так. Едем 26. Ну, 26,5, 26,6. Да, пободрее, конечно, двигается. Это даже чувствуется даже. Не 24. Вот так и потихоньку передвигаемся.
Отсюда мы поворачиваемся направо. Этот как-то открывается. Этот хреновина у нас тут. Так, а вот я хотел попробовать, если здесь еще проход про этой сзади, здесь эта маленькая улица. Здесь раньше был продуктовый магазин в советское время. И можно ли еще отсюда ездить? Ma tahan näha seda tänavat nüüd, kas see mitte ei, see on midagi muud peab olema see. Mis asi see on siin meil? Nigula tänav, muidugi jah, mul läks hoopis meelest on ära läinud. Et kas siit... Смотрите, как мило здесь был бы жить. Ты вроде как живешь в городе, а здесь даже шума машины нет. And in here it's so quiet and it's like you live in a city. And this is an old house, 1920s, 1930s. I think that it's too maybe or rebuilt. Many houses are rebuilt and we not understand it very well. Now in here it's 1950s, 1960s. This is 1920s, 1930s in right side. No, all right. We are again in the central street. In here it's all the houses. Nii, igaks juhuks ma pean siin korraks kinni ja vajutan näpuga selle peale. Mul on nahkhind. Huvitav, et ma ei leidnud neid jalgratta, neid tundlikkusega neid üles. Kas navigaator liigub minuga kaasa? Liigutan kaardi paigast ära. Я бы не был уверен, двигается навигатор со мной, этот сервисный, понимает ли, где я или нет. А то я там ехал, и он там вроде не передвигалось. Но здесь мы едем спокойно. Здесь у нас торопиться некуда. Потихоньку передвигаемся в центр города отсюда. Здесь много равноправных этих... Вы разноправных или нет? Да. Ну, правило правой рукой здесь улиц много. Разнообразные права или черт с ним этот. Едем в центр города. And now we are riding it little by little. It's slowly again by the smaller streets. And here it's quiet. We're riding it to the side of the central city. No kurat, küll minul ei olnud ju mingit õigust. Sina seisid mul ees. Так, машины уже хотят дорогу всем велосипедистам, хотя я была на птичьих правах в прямом смысле. Никакого такого преимущества не было. А здесь есть. Да, здесь у них было это треугольник было. Итак, опять перешли улицу Счастья. And it's again it's a happy street. Riding over that. And we are riding now, it's slowly, it's to the central city. Hea tänav, jah. Aga ma olen vaatan tegelikult sellist asja, kas tegelikult otse, kui me sinna Koidu tänavasse sõidame, kas me sealt Koidu tänava vahelt, ma ei mäleta enam, või tähendab, ma ei tea, kuidas nüüd on, kas me Koidu tänavalt saame Tähe tänavasse välja või ei saa. В принципе, мы должны были повернуть направо. Но я хочу здесь улица Восхода, вот будет здесь впереди.
И так, эстонцы были. И я хочу посмотреть... ой, такая собака здесь. И я просто хочу смотреть, можно ли здесь ехать на этом стороне тупик, а вот сюда через этот можно ли как-то сюда ехать. Так, 12. Ага, значит, эта улица начинается с другого стороны, да. Можно ли отсюда через этого выехать отсюда? А, можно, да. Советские гаражи, and it's a Soviet garages we seeing it here. And it's a Khrushchevka house in here. Nii, siin nurga peal natukene nüüd vasakul oli väiketähe viinapood. Ja minu malevakaaslane Priit Haller, keda enam küll ei ole kahjuks, tema elas kohe ümber nurga siin Väiketähe tänaval. Ja ta oli 15-16 aastane, aga ta nägi niivõrd tunduvalt vanem välja, et kui ta kasvatas endale mõnepäevase abeme, ta oli tõesti selline teistmoodi natukene. Ja oli siis selline asi, et tal alati õnnestus siit mingi jook kätte saada. Et tema puhul ei olnud see üldse, ei olnudki mitte mingisugune probleem ei olnud. Nii huvitav, kas me üle ristmiku saan sõita või? И так я могу, по-моему, я через крестик здесь я хочу ехать прямо, да, я вроде могу здесь ехать. Et tal õnnestus, ta sai alati, mitte ei õnnestunud, vaid ta alati sai ka. Ja muidugi müüjad teda teadsid kõik ja nad juba arvasid, et ta on et võib-olla vahepeal nagu ennast usutavamaks teha, siis tal oli mingisugune ülikooli müts oli, tekkel oli, siis ta pani selle pähe ja ma võin tekli osas, ma mäletan, et midagi nagu juttu oli, aga mina teda ei ole näinud, et ta selle tekliga oleks jahmerdanud. Mina seda isiklikult ei näinud vist kordagi. Aga igal juhul jah, selle koha peal. Hiljemal oli seal mingisugune, ma ei mäleta, vist oli mingi segatoidupood tehti sinna, siis oli mingisugust asjade parandus tekkis sinna, või oli kingsepp seal või kohviveskeid parandati ja midagi veel neid esimesi imelikke neid televiisoreid. Ma mõtlen 90. aastate ma võin eksida selles televiisorite ja selle paranduses nii. Nii, kontrollime ka siin geolokatsiooni ära, et kas navigaator on järgi tulnud. And in here we checking it's a geolocation. Is it navigator is understand that I'm in here or service is it understand. I was in the wrong place. Maybe we need to make its restart to a phone, maybe. I'm doing it's a small restart.
Итак, геолокацию опять показывал такого, что вроде я еще где-то, черт его знает, был. Я сделаю перезагрузку. Так, здесь у нас том торговли уже. Не полез по этот. Ну, это только какой-то инсталляция сделана. Nii, lülitame korraks kaamera välja and let's turn off it. So little it's a camera. I made it restart because it's a geolocation. It's not send me alright, let's turn off it. Oli näha, et siia midagi ehitatakse. See on siis Jänese kaubahoovi koht. Aga et siin on kirjutatud, et mingisugune lava. Ja järelikult on siin mingi etendus tulemas. И здесь построено как эти сиденья, место для этого людей в парке здесь. И какое-то написано было, что какое-то представление или что-то такого, а чтобы зрители здесь сидели. Здесь все та же нумерациями, все эти стульчики. And I'm not understand. In here, no, I understand. In here was writing it's something. It's a being like it's a theater or something. I don't know. And we're seeing it in here. It's a chairs. It's a. I'm seeing some days ago that they piled it in here or something. All right. And 1 hour is a we pass no we was in here it's 1 hour in active but we have not any orders. Итак, уже 1 час, уже так через время 10:58, ну можно сказать, что час назад как-то выехали и ничего. Да, так оно и есть. Да. Нет смысла пораньше выехать, значит, раньше 11. Но тут как карта ляжет. Есть такое. Так, я здесь говорил, что здесь это трибуна были, где мужики пить ходили, и милиция отгонял из этого трибуна, потому что здесь хорошо выпить можно было и не видно из улицы, только этот такой общий такой фоновый шум такого пивника. Но все-таки люди попробовали потихоньку здесь с этим. Так, прогуляемся туда немножко. Nii, olgu, lülitame jälle kaamera välja. Итак, вырубаем еще раз and let's turn off camera again. Nii, vahepeal jõudsin kvartali või selle turu ja selle mingi nurga peale jõuda ja kohe siit samast nurga tagant tuli siis see koht, mida ma juba tean, mis on 2 nimetusega. See on jällegi see Mese idamaine köök ja me saame selle siit ilusti kohe kätte. Так, пришел заказ. Этот опять было таким двухименным, то восточная кухня и 2-1 этот там. И 1 раз как дурак искал этого восточного этого кухню искал, как дебил. А теперь я уже знаю, где он. Так,
Здесь уже молодые люди, довольно молодые люди уже бутылки ищут. Был такой уже такой. Мусорнике был. Так как он здесь близко, мы можем уже нажимать, что мы уже на месте. Nii, ja kuna me oleme siin samas ja see on, and this is the orders when it's again, it's like it's East kitchen, but it's one place is it's have it's two names, and one I remember that I'm watching that, searching that, but it's in here. They have it's two names. It's tere, mul on seesama Ali G vist on see, jah. Luugiga kott oleks võib-olla parem. I сумка с люком, а не с этими молниями. Этот быстро. Люк открывал. Весь туда сунул, а здесь еще пространство надо искать. Так, я уже сумку ставлю. Вообще-то он больше похож не корб, а кроп. Так, выходим к велосипеду и там будем карту смотреть. And let's go out and it's going to watch maps. Nii, lähme välja ja hakkame jällegi seikluskaarditega pihta. And yes, it's being like adventure with maps. It's now, but today it's not the sunny. Maps is to see it's more better. And not forgetting the signalization to get it off. And moment of a truth where we need to go. Момент истины, куда мы должны ехать. Raatuse 22. Tartu Student Hostel number. Alright, I'm new version. And I'm not need to turn any navigator. But here it's a wrong number. I'm not sure that I can go inside and found the numbers. We found the room. I'm not sure about that. Ma ei usu hästi, et näiteks kõikides teistes ühiselamutes ei ole niiviisi, et ma saan sinna sisse ja hakkan ruumi otsima taga. Здесь общежитие университетское здесь впереди. Но я не уверен, здесь даже номер оставлено, но я не уверен, что я могу туда заходить и поэтому, что все других общежитий, все с этими карточками. Так, теперь мы, да? Да.
не тревожим пешеходов. Да, я думал, нажимал, что мы уже получали. Ну да, этот товар, это, конечно, получали, а то мы этого адреса мы не видали. Опа. Через речку едем, and they're crossing the river, and it's dormitory. Maybe it's 400 meters from here, or it's a little less. And now we need to cross a way. Тут видно, что туман такое. Или мне кажется. Tegelikult oli selline juhus, et kui ma üks päev sõitsin Erne tänavale Fasters, siis videos veel seda ei ole tehtud ja seal on see Kloostri tänav. Ja siis ma ütlesin, et me rikume seal seadust. Ja järjekordselt mütsinokk tegelikult esimene telliskivimärk oli tõepoolest seal, on ju. Aga natuke edasi seal mingisugune 4-5 meetrit oli järgmine. Märk ja seal all oli ka lisatahvel, et tegelikult, et jalgrattaga sinna võib sõita. Nii, ja kus neil see uks on, kus nad sisse-välja käivad? Tahake see sees. Et tegelikult ma ei rikkunud seal. Vanasti oli ta väike tänav, Vene ajal oli ta tänav, Kloostri tänav. Mul lihtsalt tuli meelde see, kui ma nägin praegu siin telliskivi märki ja siis selle pärast. 603, 603. I not heard. 603 your room number. Yeah. Ali. Yeah, Ali. All right, that's good. That's issue. This is Eastern kitchen, yes? Yeah. And moment of the truth, how much we will get it today? 2 euro, of course. Who knows what? Итак, 2 euro. Да. Этот понятно. Теперь. Выпьем воды. Наверное, вырежаю этот, когда я тут студентам говорил, а не знаю даже, может быть, оставлять даже. Выглядел по первый взгляд как иранец. Но, оказывается, турк был. And in the first look, he looks like it's Iran's. But it's not, it's Turkish. No, you heard it. All right, I'm turned off a camera in here, so I'm...
Estonian folk dancers. И вот на этом песне была названа этот имя, этот Vanemuisa, этот легендарный человек, которого, ну, такой, как Садко, и которого не эксистировал, ну, не существовал. And here, if you're riding by the Vanemuisa street, in here, in that folk song's lyrics was, its name is a Vanemuisa. And it looks like, yes, it's a Vanemuisa, it takes an instrument and starting to play, and everybody, it's old style, no, not old style. People are starting to sing and dance. The songs from middle of the, like I know that it's middle of the 19th centuries. И эта песня, народная песня, huvitav. Peame sõitma väikese ringiga, sellepärast et siin on jalakäijate ala Raekoja platsi peal ja me ei saa selle jalgrattaga sõita. Ja sellepärast me proovimegi praegu siit liikuda ja keerame Õlleka Umala juurest keerame alla.
Итак, по Ратушной площади мы не могли прямо ехать, нам надо через речку ехать, через пешеходный мост. Но там пешеходный и тротуар, и там написано, что велосипедом там нежелательно пешком. Ну так, üks tüdruk oli siin väga suviselt riides kleediga ja одна девочка была совсем по летнему платье, будто бы у нас 22-23 градуса. Но здесь у нас самое больше 12-13, maybe. And one girl was dressed in the, like it's in the summer dress. We're seeing it looks like it's the temperature was here like it's 22-23 degrees, but in really it's maybe it's now it's 11, it's and 12. And somewhere in here it's bread and butter cafe in here. I don't know exactly where is it, but by address it must be that house or the next. I'm not knows, but it must be somewhere in here. Metro. That is it in here. Somewhere in here, yes. And I never was in here, it's before. Alright. In here I'm not locking a bicycle. Is this new? Так, иди. Tere jõudnud Bolt Food ja Daniel. Tellimus, see vist on, ma näen. Koos joogiga siis. Millega? Coca-Cola. Te ütlesite Borjomiga. Joogiga. Joogi, ma kuulsin Borjomiga. Ma mõtlesin, et kust otsast Coca-Cola Borjomiks on saanud. Hea küll, selge, aitäh teile. Сейчас первый слышу, что она говорит, что это Боржом. Я думаю, я удивленный был, из какого времени Кока-Кола стала Боржомом. Так, я пойду туда, здесь, внутри, здесь упакую. Здесь. Võib ma pakendan siin. Let's see the prices. It's a little bit, what is the prices in here? It's in here it's up, it's the prices.
И здесь наверху цены тоже есть. Kas teie teate, mis asi on šurma, šaurma, šavarma? Ei ole kuulnudki seda mitte kunagi. See ei ole vrapp. And I asked it again, is it she's heard like it's what this mean? It's a shawarma, shurma, shawarma. But she's not knows about that. И здесь я спрашивал опять, а вы знаете там врап? Вы знаете, что этот шурма, шаурма, шаварма или что-то такое? Она кинула головы, что никогда не слышала. Как обычно. Так, пойдем куда-то туда, где у нас лучше выехать. Я не удивлен, если мы будем ехать здесь рядом, где это общежитие опять было. Я не очень не удивлен. Тут столбики и этот тут сразу. Хорошо, пойдем сюда. И посмотрим здесь этот. Так, начинается следующий квест с картами. Так, набрали. I'll go outside. All right. Тиги 1. Пруды 1. Знаем, как туда ехать. И даже знаем дом. Не надо даже. Nii, Tigi 1 and it's Tigi 1. We need to ride over that. After that we riding up by the Vanemuise street and riding front of Tartu University Library, and it's Khrushchevka. Khrushchev. I don't know how is it in English it's says, but it's Khrushchevka. In Russian it's and in Estonian it's only Khrushchevka. But in English it's very so much it's changing letters and Khrushchevka. Khrushchevka. Нет, этот не Хрущевка, этот Сталинка. Вот это, да. Этот поздний 40-й, ранний 50-й. No, it's not a Khrushchevka. It's another house. It's nearby. It's early Stalin's period. It's the end of 40s, beginning of 50s, before the era of Khrushchevka. And now we're turning to the right. This is a shop street. И вообще-то этот называется, ну вот я говорю, что это лавочка или улица лавочки. Прямой перевод, этот не магазин, но как-то так, но улица лавочки, лавочка. Ну, как лавка, из слова лав. Ну, лавка, улица лавка. Может быть, вот так, может быть, совсем правильный перевод для этого. У этих людей было паркохозяйственный день. Если у нас части объявили паркохозяйственный день, это значит, что не надо было выходить на трассу, и этот был день отдыха и лентяйства. Потому что у нас только вагоны стояли на железной дороге. Немножко подальше было
Там 75 метров от вагонов были сделаны военно-полевые туалетики такие. И все. И больше у нас не было ничего, ни парковать, ни хозяйства, ни... Вот так, что... По расписанию должен быть, по субботам должен быть, но обычно и субботу, воскресенье нас всех гоняли на работу. Так, отсюда мы направо. And here in front of us is Tartu University Library, and that address it's in here of the front under the trees, and I'm seeing it's like it's a renovation. I need to write it down over that corner. At first must be Tigi 1. See on Tiigi 1, eks ole vist, jah? Ega teil keegi ei ole Daniel, kes siin toidu on tellinud? Ei ole. Jah, kes on Daniel. Seda väga. No vot, on Daniel. Daniel? Daniel, jah. Aha, eestlane? Jah. Ma teadsin, et kogu aeg siit saab eest sisse või see ei saa? Mul on siin eraldi sissepääs, ma sealt kaudu. Sul on see vana väike elektroonikakeldri pood või? Ja. Mis seal praegu toimub? Selge, ega ma ei teadnud. Ma ei teadnud. Aha, siit otsa pealt, eks ole, siit läheb. Ma mõtlesin sellepärast, et ma tean seda maja väga hästi ja no kogu aeg käib siit sisse. Kui sa said need maja paberid endale vaata sisse, mis aasta sinna on kirjutatud valmimisaasta? Seda ma austan mäletada. Kas seda on keeruline mäletada? Umbes. Ma ei tea, kas lepingu peal oli. No asi on selles, et vaata, sa pead saama ju vaata mingisuguse ikkagi ju paberi, vaata mingi ostu või müügi ja mingid asjad ikkagi need asjad. Selge. Siis sa muidugi ei tea. Et ma mõtlen seda, et sellepärast, et neid hakati ehitama mingi 48-ndast 53-nda 54-ndani. Need majasid tehti ja peale seda tulid need Hruštšovkad tulid asemele. Et eks ole sellepärast, et vaata, millised ikkagi, kui kapitaalselt on tehtud, millised on trepikojad, kui paksud on seinad, kõrged laed. Trepikoda on selline, et sa võid kuredi tööstuslikku külmikut võid üles vedada, on ju. See on küll mugav, jah? No meil on ka kõrged laed isegi seal kõrvusel. Ja ma tean väga hästi seda, et siin on vanasti elektroonikajuppide pood. Mis sellest sai, ei tea? Ma ei tea, vist pankrot või midagi. Lõpuks nagu inimestel on nii palju vajadust sellele. Vaata, ta tegelikult asi muutus, jah, ta muutus. Ta oli tegelikult nagu kilakola pood, aga omal ajal käis siin rahvast nagu meeletult, sellepärast vaata muud ei olnud. Me räägime 90-ndatest ja 2000-nda algusest. Ma tean, mu vanemad ise käisid siin kogu aeg ja hästi palju tuttavaid ka. Aha. Kuule, aga aitäh sulle. Ja, palun. Tere päeva. Так, 2 евро получали. Посмотрим. 2.14. And 2 euro and 14 cents. Uigavas kätt. 2.14. Tak, 2.14.
214 рублей. В каком-то месте я, по-моему, видео говорил там у меня какой-то там 20 евро. Я говорил, что 200 рублей на самом деле 2000 или ну что-то такое надо приблизительно умножать на 100.